hana hai lamsugo joto ani corporate study and news channel nai tongai rong no hana non bagai tini kaisa jara difference to rung srungi tongai rong ni bagai kaisa kok thuma kaham ni thumano joto ni bagai kaisa hai news to paikya nor nugui mankana tini 24 tarik je exam controller by result on notification no saka viewers no nugui mankana 24 dini je 24 January wo result 2022 or zaman khana je joto sidil ni PG diploma B LIB B BUC IMD first third semester ni exam je tongmani omo joto differentiation jodi campus ni bagi postpone khai jakka among nai joto tuku o exam ni tese sidil riasa porjonto aba joto postpone khai ton jakka viewers no nugui mankhana na tapina channel subscribe khaidi noroni bagai tebe kata ang video tubi tongo mo haite news kata lo login tubi tongo ang inke no tinin bagasung no hambai